Hari umuryango witwa Small Arms Survey wakoze ubushakashatsi mu mwaka wa 2017 ugaragaza ko icyo gihe ku isi hari imbunda nto miliyari imwe. Imbunda nto bavuze nizi zishobora gutwarika haba mu ntoki cyangwa se ku bitugu, ndetse n'into cyane batwara mu mifuko y'imyenda no ku mikandara. Igihangayikishije nuko izigera kuri miliyoni 857, ni ukuvuga 85% by'izi mbunda zose zitunzwe n'abasivile. Miliyoni 133 muri zo nizo zonyine ziri mu bubiko bw'inzego za gisirikari, naho miliyoni 23 muri zo zifitwe n'izindi nzego z'umutekano zirimo abasekirite, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano ariko batari abasirikare. Imbunda zikomeza kwiyongera mu isi bitewe nuko mu bihugu byinshi by'isi abasivile bakomeza gutunga imbunda. Nk'ubu mu mwaka wa 2006 abasivile bari bafite imbunda bari miliyoni 650 ku isi yose. Uyu munsi bararenga miliyoni 800 kandi hari abatunzi zirenze imwe. Izi nizo zica abantu batagira ingano buri mwaka. Buri munsi abantu 600 bicwa n'amasasu y'imbunda atari uko bari mu ntambara. Mu mbunda ziri hose ku isi yifitwe n'abantu benshi kandi ikoreshwa na benshi ikanahitana benshi, kuva ku basirikari ba leta, abashinzwe umutekano, inyeshyamba kugera ku bisambo, ni yitwa Kalashnikov AK-47 cyangwa AK-47. Iyi mbunda yaramamaye kugera nubwo mu rurimi rw'igifaransa bahimbye ijambo Kalashi, bivuze kwica ukoresheje Kalashnikov. Iyi mbunda yahaye bamwe insinzi, ipfukamisha abandi batagira ingano bemera ko batsinzwe. Yagize uruhare rwihariye mu ntambara za vuba n'iza kera mu isi, ihikuzo bamwe, itsinda ndetse hana abandi batagira ingano. AK-47 ni igihangano cy'umurusiya Lieutenant General Mikhail Kalashnikov, ikabishema ry'uburusiya bwose uko bwakabaye, ndetse uyu mugabo wayikoze ubwe ni ikirango cy'ububasha bw'uburusiya, akaba n'intwari y'iki gihugu. Amateka y'uyu mu General Kalashnikov ndetse n'imbunda ya AK-47 yakoze niyo ngingo tugiye kuvugaho. Reka duhere kuri aya magambo. Ububabare buri muri roho yanjye ntabwo bwihanganirwa. Mpora nibaza ibibazo ntabasha kubonera ibisubizo. Nibaza niba ubuzima imbunda nakoze yatwaye ari igihe buzabazwa. Nibaza niba jewe umwana w'umuhinzi w'umwizeramana w'umuorthodoxe nzabaza urupfu rw'abo bantu. Kubaho igihe kirekire byatumye kenshi hari ibibazo biza mu bitekerezo byanjye. Nkatekereza cyane bikomeye, nibaza impamvu abantu bagira ubushobozi n'ibyifuzo bya sekibi by'ubugugu, umunabi n'ubushotoranyi. Ku isi buri kimwe kirahinduka, ariko umuntu n'imitekerereze ye ntabwo bijya bihinduka. Ahora ari umunyabugugu, umugome, nta mutima namagira, nta tuza. Nuko yahoze niko ari. Na magambo agize ibaruwa Lieutenant General Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, umurusiya w'igihangange kandi w'icyamamare wakoze imbunda ya AK-47 yanditse. Uyu nguyu yahindutse ikirangirire ku isi yose ndetse n'imbunda ye. AK-47 biva ku magambo y'ikirusiya Avotomato Kalashnikov 1947. Avotomato bisobanuye automatique, naho Kalashnikov ni izina ry'uwayikoze. Hanyuma hakaza 47 ihagarara 1947, ari wo mwaka imbunda yakozwemo. Aya magambo yose rero niyashyirwa mu mpine akaba AK-47. Iyi mbunda ya AK-47 yitiriwe uyu mugabo ni y'ibigwi bikomeye cyane hose ku isi kuva yakorwa kugera uyu munsi, kubera ko n'ubu mu ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine, abasirikare bo ku butaka b'Abarusiya ku kigero kinini cyane niyo bitwaje, niyo barimo gukoresha mu ntambara zabo, bakora ibishoboka byose ngo bakomeze kugenzura ibice by'uburasirazuba bwa Ukraine bya Donetsk na Luhansk muri Donbass. Iyi baruwa natangiye nsoma ya General Kalashnikov yayandikiye umwepiskopi mu idini y'Abaorthodoxe ari nayo asengeramo mu kwezi kwa kane mu 2013. Yamubwiye rwose ko yumva umutima umwishyuza ubuzima bw'abantu imbunda ya AK-47 yatwaye ikomeje gutwara n'ubu ngubu. Yumvaga aremerewe cyane. Anabaza niba koko ku munsi w'urubanza
imbere y'Imana niba azabazwa amaraso y'aba bantu. Uyu musaserodoti ukomeye mu idini y'Abarothodoxe wa Moscow yasubije General Mikhail Kalashnikov mu yindi baruwa amuhumuriza amubwira ko ari urugero rwiza rwo gukunda igihugu, amumara impungenge zo kutazabazwa bishwe n'imbunda yakoze AK-47. Gusa izi impungenge za gisaza za General Kalashnikov zari zifite ishingiro kubera ko iyi mbunda yohereje mu mva abatagira ingano. Uyu musaza yarinze apfa ku itariki ya 23 y'ukwa 12 mu 2013 akibaza iki kibazo. Yapfuye afite imyaka 94 y'amavuko. Yari yaravutse mu 1919. Ubundi muri make ubuzima bwa Kalashnikov bwatangire mu cyaro cyahitwa Kuria, ni muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Yavutse mu muryango w'abahinzi b'abanyacyaro, avukana n'abandi bana 19. Yavukiye mu buzima buruhanije bwari bwuzuye ibyorezo n'indwara zari zinamuhitanye akiri muto. Ubu buzima butari bwiza bwo mu bwana bwa General Kalashnikov busa naho ariyo mpamvu ikomeye cyane yamuhinduye Kalashnikov wakoze imbunda y'igitangaza yamaze benshi ku isi. Mu buto bwe Kalashnikov yabaye inshuti n'imbunda kubera ko yakundaga gukoresha imbunda ya se ajya guhiga. Mu 1930 ise na benshi bo mu muryango we bajyanywe mu nkambi z'agahato zitwaga Gulag. Zari zarashinzwe na Joseph Stalin, umutegetsi w'ikirenga w'ibihugu by'ubumwe bw'Abasoviete. Akaba yarazifungiragamo abo batavugaga rumwe bose cyangwa se abatarakurikizaga amategeko y'igihugu cye. Kuva ubwo Kalashnikov niwe wasigaranye iyi ntwaro nawe akajya yijyana guhiga. Uyu mwuga wo guhiga yawuhuje no guhinga kugira ngo mutungane n'abavandimwe yasigaranye. Mu gihe se yajyanwaga muri izi nkambi z'agahato, we n'abo mu muryango we imitungo yabo yarafatiriwe ku buryo umuryango wasigaye mu bukene bukomeye. Ibi biri mu byatumye bwana Kalashnikov yumva yakora ibishoboka byose akivana muri ubwo buzima bubi. Ibi byatumye abo umuntu warose gukora byinshi akiri umusore ataragira imyaka 20 y'amavuko. Amaze gusoza amashuri y'ibanze azi gusoma no kwandika, Kalashnikov yabonye akazi mu ruganda rwakoraga intwaro, bituma biruhande rwazo amenya uko zikora aranazikunda kurushaho. Ibi byamuhaye ubundi bumenyi bujyanye no kumenya ikimbunda ari cyo ndetse n'icyo bisaba ngo ayikore. Ku myaka 19 mu 1938 Mikhail Kalashnikov ku itegeko yinjijwe mu gisirikare cy'Abasoviete. Akikigeramo kuko yari umugabo mugufi upima metero 1 na santimetero 60 yashyizwe mu itsinda ry'abarwanisha ibifaru. Kalashnikov yageze mu gisirikare intambara ya kabiri y'isi ibura gato gitangire. Birumvikana yahise yinjira mu ntambara mu 1939. Ayirwana na marasa ashyushye ya gisore. Inshingano ze zikomeye ku rugamba kwari ugukanika ibifaru mu gihe byaba bigize ikibazo ku rugamba, akanarwana birumvikana. Mu ntambara Kalashnikov yakomerekeye ku rugamba aho yari ahanganye n'Abadage b'Abanazi ba Adolf Hitler bashaka kwigarurira Urusiya. Ni mu kwezi kwa 10 mu 1941. Mu rugamba rwamenyekanye ku izina rya Bryansk. Iki gihe Abadage banahaye isomo ry'intambara ingabo zitukura z'Abasoviete, Red Army. Uru rugamba rero nirwo Kalashnikov yakomerekeyemo ahavanwa ajyanwa mu bitaro. Aryamye kwa muganga yaganiriye na benshi, akomeza kumva inkuru z'uburyo imbunda z'abasirikare b'Abasoviete zapfaga ubutitsa ku mirongo y'urugamba. Yumva biramubabaje cyane. Aha rero niho yagiriye igitekerezo cyo kuzahimbira igisirikare cy'Abasoviete imbunda y'igitangaza idashobora guteza ikibazo na kimwe ku rugamba, ikazabafasha guhana Abadage. Akimara gukira ibyo yari yaratekereje yatangiye kubishyira mu bikorwa. Ashingiye ku bumenyi yari afite ndetse n'urukundo yagiriye imbunda kuva ari muto ndetse n'impano y'igitangaza yo guhimba intwaro, kuva mu 1942 Kalashnikov yatangiye gukora ubutaruhuka ashaka imbunda nziza yafasha Abasoviete mu ntambara. Atangira yahimbye imbunda ya submachine gun. Gusa iyi ntiyemewe n'igisirikare cy'Abasoviete, ariko impano ye yo kuba yagira intwara himba yamugumye mu mutwe ikomeza kugaragara.
byihuse cyane yahise ashyirwa mu ishami ry'igisirikare cy'abasoviete ryari rishinzwe gucura no guhimba intwaro ryitwaga Central Scientific Developmental Firing Range for Rifle Firearms of the Chief Artillery Directorate of Red Army. Kuva icyo gihe akazi ke kabaye gutekereza bikomeye no gukora amanywa nijoro. Nyuma y'akazi k'igihe kirekire mu mwaka w'1947 Mikhail Kalashnikov yarashyize arangiza imbunda yari yaratangiye gukora, ayita Automato Kalashnikov, ariyo yamamaye nka AK-47. Ikimara kujya hanze mu 1949 igisirikare cy'abasoviete cyayemeje nk'intwaro kigomba gukoresha. Kuva icyo gihe iyi mbunda yahise ihurirana n'intambara y'ubutita yari imaze gutangira. Abasoviete nabo bayikoze ku bwinshi mu nganda zabo, bayoherereza abafatanyabikorwa bayo imihanda yose y'isi kuva Moscow kagera Pyongyang muri Korea ya ruguru mu ntambara ya Korea mu 1950. Imbunda za Kalashnikov kandi abasoviete bazohereje muri Cuba mu gihe Fidel Castro na Che Guevara barimo barwana babohora Cuba bayikura mu maboko y'abanyagitugu. Izi mbunda zoherejwe muri Afrika nko muri Angola mu bihe by'intambara ya MPLA ya Eduardo dos Santos na UNITA ya Jonas Savimbi. Uretse muri Angola kandi izi mbunda zanageze mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'intambara za Mulele n'abayoboke ba Lumumba. Nta na hamwe zitageze ku isi. Gusa mu ntambara ya Vietnam ho zanditse amateka akomeye kubera ko abaturage b'aba Viet Cong bazitwaje bahabije bitavuga igisirikare cy'ubuhangange bwose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isi yose ireba hose ku isi, ku migabane yose imbunda yarahageze, kuko no mu ntambara zo mu cyahoze ari Yugoslavia abanyaburayi bayikoresheje bikomeye. Mu ntambara zashyamiranyije Abarabu na Israeli kuva mu myaka ya za 50 kugera muri za 70, imbunda ya AK-47 yakoreshejwe byinshi ku buryo wayivuga ibyo yakoze atabona hahera na harangiriza. Kalashnikov yabaye igitangaza, ifasha ibihugu byinshi kwigenga ku buryo hari nabo byarenze kubera services z'igitangaza yabahaye, banayishyira mu mabendera yabo. Nka Samora Machel n'umutwe we Frelimo bakoresheje iyi mbunda babohora Mozambique, banayishyira mu ibendera ryabo nyuma yo kwibohora kubera uburyo yabafashije. Nelson Mandela iri muzo yashakiye abahungu be muri ANC mu myaka ya za 60. Robert Gabriel Mugabe yayikunze bidasanzwe mu gushaka kubohora Zimbabwe. AK-47 yarakwirakwiriye hose ku isi ku buryo uyu munsi ku isoko igurwa nk'uko bagura amasuka. Ubu henshi ku isi usanga hari ibice abantu bayitwaza ku muhanda ku buryo ubu ngubu hari n'abashumba bayikoresha mu kuragira amatungo yabo. Ku mitwe y'iterabwoba AK-47 ni ikirango cy'intambara. Mu mafoto n'amashusho y'abarwanyi b'iyi mitwe usanga bamanitse imbunda mu kirere. Osama bin Laden akiriho mu bihe byose yatitije isi, mu mashusho yashyirwaga hanze agenera isi ubutumwa, iyi mbunda ya Kalashnikov yamuhoraga iruhande. Mu 2009 habarwaga ko hari hamaze gukorwa imbunda za AK-47 zirenga 1,000,000. Aha ni mu 2009. Uyu munsi ni amagana y'ibihumbi by'izi mbunda ziri hanze. Iyi mbunda yaramamaye ku buryo hari abantu bazi ko imbunda yonyine ibaho ari AK-47. Yanakunzwe kubera ubuhangange bwayo, kuko haba mu mvura cyangwa se ku zuba cyangwa mu bukonje butagira ingano, mu bibaya no mu bishanga no mu isayo no mu mucanga wo mu butayu, AK-47 ntabwo itenguha uyifite, irakora. Bwana Kalashnikov yayihimbye ashaka ko aho igisirikare cy'abasoviete kizaba kiri hose kizaba gifite intwaro y'igitangaza ituma barwana igihe cyose nta mbogamizi. Uko imbunda yamamaye rero niko n'uwayikoze yahindutse ikirangirire ku isi yose n'ishema ry'igihugu cyamubyaye cy'Uburusiya. Kubera umurimo we yazamutse ku mapeti kugeza ku ipeti rya Lieutenant General, ribona umugabo rigasiba undi mu gisirikare cyashinzwe na Lenin. Uyu mugabo yahawe ibihembo byinshi birimo umudari usumba indi yose n'izina risumba indi yose umuntu yageraho mu Burusiya, yitwa intwari y'Uburusiya. Hari mu 2009 ni umudari yambitswe na Dmitry Medvedev wari perezida w'Uburusiya icyo gihe. Ibihembo, amashimwe n'imidari yambitswe byose ntiwabivuga ngo birangize.
kubera ko uretse AK-47 yanakoze izindi mbunda zikomeye cyane nazo zifite ubushobozi buhambaye zirimo AK-74, AKM, AK-12, AK-101, AK-102, AK-103, AK-104 na AK-105 n'izindi nyinshi cyane, ku buryo Service General Kalashnikov yahaye Uburusiya ari imwe mu zahinduye iki gihugu igihangange mu isi yose. Imbunda ye AK-47 yakoze byinshi, ihamura ibihangange, ipfukamisha isi ya gikapitaliste, birangira nabo bahisemo kuyikoresha ku buryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bayivuga imyato. Hari nk'inzu ndangamurage zirimo iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubika ibikoresho bya Kalashnikov nk'ikirango cy'umugabo yabayewe ku isi nzima. Kalashnikov yabaye icyamamare maze za kompanyi zikomeye ku isi zirimo yatangijwe n'umwuzukuru we Igor Kalashnikov zikora ibindi bicuruzwa byahawe izina rya Kalashnikov birimo inzoga za vodka, imitaka, ibyuma n'ibindi byinshi byiswe Kalashnikov biragurishwa karahava. Uyu mugabo yagize ubwamamare bukomeye ku buryo hari n'ikibumbano mu ishusho ye gishinze mu kigo cya gisirikare cy'Uburusiya muri Armenia, ndetse mu 2012 yitiriwe kaminuza ya Izevsky. Uyu munsi abahungu b'Abarusiya bayicigatiye bayifatanya ubutaka bunini muri Ukraine, kuko iyi mbunda ubwayo ituma Abarusiya muri Ukraine batinyuka kurasana n'ibifaru n'imbunda z'Abanyamerika n'abambari babo muri OTAN. N'imbunda yatumye uyu munsi Uburusiya burinda ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri Syria, ku buryo inyeshyamba zamurwanije imyaka irenga 10 zirananirwa. N'imbunda yabaye ikirango cy'Uburusiya, by'umwihariko yabaye ikirango cy'intambara ku isi yose. Niyo mpamvu tuyivuzeho. Iki kiganiro cyanditswe na Bizimana Christian.